Assalamu alaikum Hacı Baba'nın ko'rmanlari. Biz kameralar boyunca işte başlaganmiz. Biz alıp kelgen keçegin obzor qilgan 2,5 ming so'mlik kameralarimiz ayakta бүтүп kaldı. Жаман көп elder kelip surады. Bizi tükenip kalgan için biz hazır skladda likvidatsiya kılıp atабыз. Ошон үчүн bizde arzan. Bizde dagы bir kamera. Operatör жакыраак алып келип көрсөтөсүзбү? Мынаны караңыз. Мына камера 5G болот, içinde 4 kamera bolot. Anamda baza özü жесткий дисктери болот. HD форматта болот, звуковой булар. 5G. Мына карагыла. Буга эч кандай зым тартыш кереги жок. Булар через Bluetooth 4 камера бири-бирине уланып кете берет да. Эми мынандай да, буну 10 миң, 11 миң, 12 миңден сатат экен да. Биз Hacı Baba подписчиктер үчүн жеңилдик кылабыз да. Ошондо канча кылсаңыз болот. $100 өзү мына арзан да, $100 эмес да. Мындай кылалы 8 эмес. 7,5 миң кылабыз. Эгерде бизде мынаны 7,5 миңге сатып алаткан болсо, бизде мынандай мониторлор бар. Мына мониторлорду кымбат өзү 7 миң сомдук. Шуну тең жарым эмес, тең жарым 3,5 миң сом болуп калабы? Жок, 3 миң сомго. Бу зиянга. Валлахи, мына жума күнү кайтып аткан зиянга. Өзү булар $80, $85 келгендер элем үчүн. 3 миң сомго бу телевизор, монитор эмес, телевизор бул. Шуну 3 миңге кылып, эгерде өзүңүздө келип сатып аткан болсоңуз, 3 миңге алсаңыздар болот. Анан мына камерабыз бул өткөнкү камерадан эмес, бул башкачараак болот. Мына прожекторлору чоң. Ал 2,5 миң сомдуктан өзгөчө бул башкачараак болот. Мынагы өзү 4800 сом. Bu zavod özünü sınası eкен, мага накладной көрсөттү. Буну биз өзүбүз эл үчүн, подписчиктер үчүн 3,5 миң сомго. 3,5 миң сомго кылып беребиз. Мына бизге просто катталган болсо эле болду. Бизге Instagram же болбосо TikTok'убузга катталган болсоңуздар болду. Шутсуна болот. Ана мына камераларыбыз өзү бизге 2,5 миңден мурда келген, да? Biz şularda 2,5 mingga qilib qo'yamiz. Antenasi tushib ketdi. 2,5 mingga qilib qo'yamiz. Yo'q, просто antenasi keriladi. Bunday kamera, buna 1000 so'mlik kamerada kim buna kamerani sotib oladigan bo'lsa, yo qalasa bunani, qalasa buni qarasi ham bor, boshqacha. Buna kamera belekka. Olib beramiz. Podarka. O'shonda bir kameraga именно buna ikki kameraga buna belek bo'ladi. Bu anan sim karta var ekan. Bu sim karta. 4G bular originallar bo'ladi da. Bular originallar, Bo'ldi, все buna. O'ziniki. Shular barda belek bo'ladi. Bizni kuzatib borganlar, biz